manghigala ang Sinehan Can we nga invite our abrihan. guests together with Miss Directors Julia Barretto for Club. a grand photo op from Pwede the naman kasi grand photo op with the official logo SM Cinema. So, money. Again, SM Cinema here at SM City Cebu is officially open for everybody. Directors Club is open and today is the official premiere here in Cebu for the movie Will You Be My Ex, starring Diego Loizaga and Julia Barretto. Book your tickets now and the ticketing area. Mahigala mo ni ang BAG-ONG Sinehan, no? Ang Directors Club. Mao ni sa una ang Cinema 3 and Cinema 1, sir. Cinema 1 and 1 ra. So mo ni manggiamo ako lang mo pakitao, no? Kadiyot samtang ako magsugod ang kuan showing sa una gini nga showing, no? Sa pelikula ni Julia Barretto. Manghigala, no? So, Okay. mana na, sir? So mo ni siya manghigala ang Renovated, no? Pilay capacity, sir? 48. 48. Pero nindot kayo unsa ganini ang iyang Decline chair, sir. okay. So nindot kayo, no? Donay ay PW for the okay. Mo ni unsa may Mo na kuha niya yung backrest. Oh. Sa backrest. wow. Oh. Yung footrest. Oh. Oh. So mo ni nagkanindot ani nga Sinehan, no? Yan, nasa Agi. line, sir. Oh. Okay. Push button if you order, sir. Oh. Wow. So naaday mo deliver dire. Wasis dire. Tana sa inyong order, sa orderon. Oh. So, mo na siya, sir. Ah, okay. Pilay interest dire? Entrance is 520. 520. Para mas mahal siya sa IMAX. Mahal ang IMAX, sir. 690 ang IMAX. 690. Thank you po sa inyo mo, boss. Si Martin Embalsado, sir. Martin Embalsado. Embalsado. Unsa ka dire sa Supervisor sa janitorial, sir. okay, salamat kaya. So, pila ni kakuan? 40? 48 seating capacity. Okay, manghigala, no? So, mura to. Thank you pa kayo ninyo, ha? Taga SM Cinema. Okay. Mutanaon ta ako pero magbalita pa ko, no? Salamat kaayo.